Skole wenu ritamani rijeri hadisi mbawi jumai hawaya siasa jumla ikaundi delio humasiwani ranzi zintihu oralanizo huja aishe kartudo shinda revenuha handondondo harima ze kamera harima umku wadzima harima ila namna ya uka ngarsi wadzima ri hadisi shaka itusongeza uka kartiwanu ngasivanu shanga mjuao ze nafasi namna zilio kazitsuri ruhusu za uka rike wadzima haina wakati skwalewa inuti tamani rijari hadisi mbabi juma jari hadisi mbabi juma ila namna ikao ni hawa ya siasa jimla evolueo humasiwani juma namna ikao na nusu ya uongozi wa siasa wajitamkao ces derniers temps abonge rirenge ya occasion rirenge shwabashin rije huli hongar aminiyo siasa huli hongar aminiyo siasa ikao ndo ridafiniyo nubahanu ikao nuriliyo nizo ikao ngarambawa washirisha marahia Réon Afali, je rebondissais par rapport il y a quelques interventions ikao ngazilaya aux étudiants sociaux. Squadjana ikao ti wono tardivement ikamasiwa ku ika trop tard kardajo shinda rifanye video au rejitamke squadjana isababisha rereje ivanu leo idi huja arijeri wonese izi fikra za hatu samahani ndio wande joto salishabasha nduano sanendo mshukuru jeni riwano afdhali rejeru onese izi fikra za hatu juma namna ikao nusu ya waongozi wa siasa wajitamkao zintiruzamu sozini tiwono sikwa jana ntujua ila video ya jana ntujua ila ya juzi bisika mjolozi zangali ya bosonio ya Ahmed Sandi ikawa Ahmed Sandi sonti pia ngari mjua surtout mimi ngamu mjua parce que yemdu wa siasa yo karnau habezunrabo yemdu wa siasa wakati na kufanya hazi ya utangazaji timhoji timfanyila interview timfanyila emission wakati mwinji minae yabo ngabonogozi nji kao tishindi tijikurubisha naye ngamjuu harma nogozi nji harma écouter akauhanze ya jilansi harma ya agriculture ya kautaze financement ya kautaizo pia shaizo ngarjolozi detaille ho sonirendao shatoniza nafanya video inu skole wenu selfie kana tishia jana Ametsandi hajitamka nguparu wa Komori wende wafanye maandamano wende wafanye waonane ntujua maandamano ntujua bunjilio ntujua sitting almuradi haparu wa Komori leo yaho si je me trompe pas yauka wa hunradi au place de l'indépendance. À ma grande surprise, ils ont akawanza ezinji njenambe tishia boltu hazamba leo boltu lemze tishia hazamba leo ce qui veut dire yauka hata uowo kwatu amini hawa hata wongwa elewao yauka Ametsadi hawasuli daraja ngwa uharma inu buzz hanjarma ze system za he buzz za ho wandro hao hanjarma inu system ya ze shokas za he ma politicien. Comment tu vas comprendre yauka Ametsadi harmaze nongo yakauza pia ikao ezinji ntukaona kala mafele waka zilandongo ikao hakazo micro haji hundu ngwambo hamade namna ya kujo hamba shatika uyelewa haunga myelewa haunga mi convaincu yaukana ces derniers temps certains politiciens wambaka ngwa kinyume mwazali wawasuli daraja ils se retrouvent pas voilà c'est l'expression que je vais utiliser ils ne se retrouvent pas sur la scène politique
wayelewa ya ukana ze reseaux sociaux ngazi propulse wanu haungazi wa propulse ungazi wa hezao harma daraja ikao ukamria wasuliabo ngabo echelon babidia zidunge hata il faut graver les échelons sha watsomba wende ba riwono zinji riwono ziko atsoforwa ula janti president voilà akanza julo riwono na nusu asaya wa janti ma president matijeni aya le wasman ça des fois haforo mais c'est bien normal parce que la nature a horreur du vide. Quand aujourd'hui on a une opposition haina masihu watu hoji declare kwa kwanza ngoma opposa watu ngoma opposa wazalima mais on va suivre daraja on se pose la question mais c'est qui l'opposant parce que vanu harma démocratie l'opposant wa régime ou nga critères ziko déterminés halafu walo komori haina yala ya kura ya de friti ya kura haya azalimu hii ya we opposant mais quand garidunga we discours ya ametsan ya mbajana mbuka tukaona discours ya mruika au halalavu masiu hajuhabo trasi haonu ya ukana ça fait plus de 15 ans ye ismu ya he politiquement que tu émerge harma insi hajihundu harima ye wajibu ya ufanya ndongo no ili de zinalahe hauno ili ya tojulianiha ya ukana politiquement ngu existe ya tojulianiha ya ukana politiquement ngu existe hizo dezajiri usiku wajana ça va hein samahani ba fuma biasa hajawano ikao usiku wa jana samahani manaha avec maman ikao ikare do hanza ridunge ya intervention ika ridu hanzari ridunge hawa ikardo hanza ridunge ukamilifu wahe hutuba hawa wahe interview ya ametsan ya ifanya jana yene mwana ma Abdul Hassani ndo haelewa ya ukana ametsan hawa solidara de ledzinelahe politiquement kalitsu emerge hawa kalitsi harima zihanywa zao wa kumori ye sirkali politiquement kaitunta manani ze demarche ya zandisa ka onkosu ya zirudi anda hubi hajihuri ya ukana kairi ya fanyija ziko kairi ya fanyija fulani kairi ya fanyija fulani no ili politiquement ya hunde namna ya ukae hewo juu shata uandwa heranzi uandwa mbaka ngo kinyume na zadi hojimbifu hao waele wao ya ukana zerongo ya kauza mbabala pia zenongo ametsandi akauzamba harimo interview ya Abdalagwe ya jana ngatsuko uyelewa ya ukana ula upepo lilavu la tovuzilo zinongo zitujenda tabana comment ngojoka kuelewa ya ukamruja metsandi ya kafaransa ya jakomori ya juawe dunia namna ilio ngojoka ujipermete 24 heures avant le jeudi avant il est qu'à des mardi mercredi jeudi
yatohe ya baya Komori ma opposant ngamu paroni jeri wanane place de l'indépendance rekio au nom de qui, au nom de quoi? Vanu haina Rwanda mwafanyao ngawe ikote hiyo lazima waro tayarishi hata wewe hukauyelewa kango jihadayo ya akli ya hao go jihadayo nafsi yao ukaujihadaya ya ukana ukaujua ya ukana plus yo alikabata tamria jokuja hata wala mbaga mwanao bwana nzima kabata tamria jideplace ya bengo hari ngwangariwa place de l'indépendance ngabo hiyo ngabo ya uka juridiquement vanna mwanze na mtsanze ngasi harmansi asman sadi kuna samahani ametsadi kuna ujipermete ya ukaya na mjeje fanye marshi jefanye maandamano au jefanye bunjido jefanye place de l'indépendance hamaya bonga weho bandani hao rodi libanda la hao hawini la kuru ya hao ngondo fanyizo wanzao vanu ngabo daula reka kwanza reka kujanza ngabo rais reka mwanzo reka kutumanza ngabo mahakama ngabo hifadhi reka ngamyanzao reka mtsuzi anza shangabo ndongo zilo yabo lazima zistehilwa rielewa kaile ukanza ufanye buzz rielewa ukanza utojulihani haoneka ngo yabo shango amini wewe bwa metsadi ngo amini ukakabati mkomori nzima hata ye 0,0,3% ya kuvoti juzi ngu amini ya ukana zero wafamba juzi zilando kuikao tuende na upepo ani zerti no kuikao zandi ngizo na kwa ngizo na nza ko johamba ko sharia lewa ya ukana ukanza fanya jazi kwa ujulihaniwe ukanza ndo place de l'indépendance wende waretewa salaza media za hanyu la Facebook FM na chaîne libre ngoja oh ametsandi hazingarwa oh le nouveau héros Ani, il a lieu à Metsandi Yakauta. C'était juste le buzz et le showcase. Yakauhanza yaifanye leo, malheureusement wakomori waelewa, bal hatema opoza hamada waelewa kana ya lama fitiza kwa Metsandi Yakausifa. Waelewa parce que wajua ka Metsandi n'a jamais été daenao harumazen depuis 2019 hata jaunde leo. Waelewa ka Metsandi katina mbahiro joko bal leo position parce que wan Metsila wauzamba harumwe siasa ya hatu au harumwe siasa ya Komori mitila ozamba tajihunde leo tidia Komori ba harumwe siasa ya dunia mbuka na ujua utende ya jidunge politiquement yabaka titamba mndu hatende ya jidungu ça veut dire kabo kisiasa hutandisha kutina mndu aminize fikira zao kutina mndu ulodingo ni mwaho akabanu ye siasa inu science na haina mbahindu ya njarma siansi yuhi yana dusturi yana mishinzi kuna ujua wambekana mjerina afanye bunjila afanye madamano wakatika wewe ngo juo ya ukana kutsina bahanu ulona baadhi ya ukana ngojo kaende wapuze ze sources za hao ili ushide umobilize wa Komori ametsandi hwende mrabahinde hwende candidat deux fois si je me trompe pas za gouverneur même 1% kuja paroshide wa suli sauf erreur de ma part. Ma conscience me dit ça. Ametsandi wende kandida hata homjini wazaliwa kujatende. Parce que iso pia zo konte kisiasa. Leo katamanga mwanzo nende kandida iko niho nazaliwa. Njahunra hata njashida na wasuli hata 5%. Yodo banu wika ubidi ni puze yefia hangu unatushinda na mobilize hiyo amjoka shida njeni mobilize nti ya kamili vanu unuti ugangi inu logiki za kisiasa leo eka ramba ukana par exemple Humedi Msaidi Rtsomwisha heya 72 heures avant Gamparo wa Komori au Gamparo wa place de l'indépendance rafanja sûrement hajo hunda wandu parce que politiquement ngari job ya kana gena fief tsaila sûrement hajo buha wandu baishe 24 heures avant wajobuha wandu wali wamshidie hawa buhe wandu wamnunge izo no wikao zokiri izo no wikao zofini izo fanyishia ametsandi ngari jwa kisiasa ka wallahi billah wallahi billah tilabata kadundar
harma kisiasa wandu wa kujuao ne seresto ka ivembeni harma mji wa Zaliania ya bongo joka we Ahmed mwana wa Sandi sheki siasa ngabo wandu wenji watu amini hao watu ujua kama ni mtu wa siasa ranzi tika ufikiri ya uka holiho nga unafikira namna wajikazi akanga unafikira njema ngaranzao yensi yende siwani ma depute shaiti yende siwani president yabo yo fikira ya aloni orangu 2011 na paro m'interroger 2011 ou 2012 na paro m'interroger chaque diaparo explique ya détail comment entia hatulio régime présidentiel rendre indépendance ta junda leo d'un coup jo comme oui changer oui rendre régime parlementaire releze kaja paro hunda wakati ya kaya eleze shayo tuba kisha harme globi e globio ya ukana ganzo heina bavu wake deputy parlement badi bani yode iliyo bani heina bavu ngabo deputy parlement Hensi Rumani premier ministre Henry fanyi les démonstrations comment bordo et transition yejo ko fanyishia namnaje kaja paro shayo na rehenti akote na rejei harume hutuba ya juzi ngamjuo ya quand je suis menacé ngamshangaziwa ngamfanywa menace na serikali ngafanja ametsandi hansi s'il vous plaît mhenti omnyanya nezinrabo ba je ne vois pas un vulonizo politiquement ya kangu jukobja ushangaze serikali haungo tukobja ushangaze ministère ya Kamili amanzo ametsandi mjau nifanyie des démonstrations si quand je fanya sinon mrwa ya déjà fanyie les démonstrations bas juzitishia harma interview yao huonesa kango shangaziwa ngamenasewa ngamfanjao wanungwa jo address yangu wanungwa msaidia wala de jirana hangu ikangwanza hao na kabati hata uluna haja nawe timanda mko johamba serikali banu rafili ananogozirwa jina na mtafadhali wento horenga wa Komori pour des cons msuo na zemvu politiquement ziloni ulonizo bwa metsandi ya jokana haruma interview yango juse machuva ya uka bonga mjowe yeko Komori mwanza arete wan anyachijo jo arete ndo ndahu kwa tifaranta joka onwa jodo mtsashia honor na bana onwa osuji shibi Komori beshida basaino mbrange telefoni ebala shahiringe bana ndahu wanocho jojo bahanu yaliyo halafu na mtafadhali mhenso rangu wa Komori wa aminioni ukawando wa aminioni mwa considere mabani anu mabula manze magongo watu elewa watu na wazijuao iwanzo afanye bezia na tuifanya haeje shamdu il faut pas faire croire aux Comoriens ukana vanu gamina importance hata shirikali wa shangazao shirikali wa nimenaseo shirikali wa jao minga mshangaziwa arrêtez wa médecin kabati mduluna haja nawe ojuhamba shirikali ya Kamili hukawanza ufanye bezia hujulianihe hukawanza ze réseaux sociaux ze chaînes libres neze Facebook FM neze Komoriani hukawanza ufanye shata ima opposant walonda wenao ma opposant mfanya usiasa wadzima gwa aminio ya uka vala hutoka mamru pondeo juzi hunda leo minga bya nambia ka je comprends pas mais avec ça ya George ya ukangu paro ruma opposa combien de fois wafanywa appel za ukangu watsanganyihe mparo monada anda wala deltango la ziko mparo mwishenda mparo monada mais il a compris ukana hawasuli daraja il faut le dinalahe lihebo juu politiquement pourquoi parce que kwa elewa ya ukana ye vitesse de croisière ngwaelewa ya ukana edaraja wanro wasuli wana basainu ngwaelewa ya ukana ye vitesse ya sayarengwa bana basainu ne serikali ya nyumeni ne politique ya nyumeni yanzo injiarma nti eka ametsadi nile tengolahe kabati hena mnuka dajira trape banu ngwaelewa ya ukana isero derrière loin et nouvelle génération iheya wabasainu irenga wenzi hizo waelewa halafu ngwaduta haina namna ngwaduta hakuma washinde waji imposer politiquement que ça soit harma serikali que ça soit harma
ye opposition na mndu naelewe mnajimakinisha baizo zidoka hali ya ukana mndu langu ngurideo hakuo mndu langu ngubabu hakuna rimrenga rimtamwe serikali rimbaze hano izo zihisa basaino kaziti kamjoka iho mabezo manzo mabe kamjoka iho mfanyezo manzo mfanye watu kwa hunu rabezo ranzo rambe rifanyezo ranzo rifanye izo sazisa abonge ametsad ngalungo jojua un jour ambe kamjo nangarazali sera le bienvenu ngojo huja urangaria ujangaria siasa shauka uke opposant rijeri hutsahed bahari ngorongo bahari ngobabuho izo kaziti izo sazihisa ngasina 10 ans derrière nous voire même 15 ans derrière nous quand on est potentialité quand on est ilmu quand on a ustaarabu wauka urumenti quand on a ustaarabu wauka usaidie yenti ngojo jwa huja do fanya proposition mais le problème il se pose le problème qui se pose c'est que vano a médecin a dit amanyasi a médecin a dit Gamachele aux années 2011, 2012, en tout cas des Mahayomi, les chants de après, non. Mais ça dit hakana projet, ya kauhanza, ya investisse dans l'agriculture, ya les pommes de terre, ibebe. Ha tourné se wa tupini na équipe ya Mamadou, na équipe ya ikililu wa mzini sahata. Nabala ila projet ani seranzo wakati wa sambi ijo katoma madu ija efon cohésien ija ya ukai investisse wa haruma umama shababi vers l'agriculture ametsa dia ja tourner ata kajashinda ya bénéficier ye fond ijo hum permettre investisse ou sinon ngabonongo zatsuka uenda. Un jour, haripara harma interview. Tikadami na manama parataki. Wakati wa metsade wa hadokaya ngamon enzia wenda club des amis kango do zamde. Ngabo enzia wenda club des amis kango do zamde. Ngabo nyubakura bilo juste à droite et kango do zamde. Quelques mètres et kasa ushili enzia wenda club des amis et nyubayo ngyo pas à droite. Haripara harma interview. Tikamina taki. Harma interview a médecin a dit hakauja releze problem yakaya harme fond cohésien yakaya destinewa yakaya nikiwa ya regime ya ikililu do fond cohésien yo ikaiveshewa ye marahia ikaiveshewa ye projet ami justement on doit kawigere ya ukawa finance ye mashababi dans l'agriculture. Ametsandi, il nous a fait croire, parce qu'au Katior Kare Amini, il avait un projet, il a fait un projet, il a élaboré un projet pour qu'il investisse et il a demandé, il faut et ma pesaya, et projet Ami, on a étudié le projet à l'époque où il a projet, mais là j'arrive, où on a non, car là où on a plus de 3 millions, il y a qu'à investir. Si sur Karkubadi hata mimi tikatimwambia ukana ngardo urenga e charge ya karifanya hata dossier inu iwasili première dame à l'époque madame Hadija par rapport à Hadija Aboubakar ya kademdumshe wa ikililu à l'époque ya ka première dame shawa katira roha ya hikma ya kitangazaji injo hitwani inambika zengo bwana we yarambia banu ritsorega kabanzinde za koli katwanza ni ko financement we ya médecin na ndio projet ami waondo alona mapesa yao waya financeo redira jirenseigner zabarindi ni we yatsoni ko financement wakati yo projet ami idoka dingoni mwe meteo ikawa suliba la sanduku amoshongo sha usolise ngam mlanzi ya bala mru ya bala ta enyubangi omoni huda rende bala réparer ça certains responsables au projet ami na nuso sama swala bala halafu tiwa vumbulia ya projet ya médecin zenogwana bia hindi kawa hadisonja paro ya bia médecin wambaka vanu problème ilio c'est que les ukuilo c'est pas un projet. Wimba tsorenga shizungu ya tia idarenga mafoto ya matraktori na zindu za agriculture ya tia ya jamba kangu tao financement
shabanu projet yoihe na etape zikufanyishia wajuao namna projet kufanyishia wahaya na explication ziku kabuhari wahaya na pièces ziku accompagnewa wahaya na ndowika zwangishiha buhari mwe projet sha e document ya ametsadi hiyo c'est pas un projet isho shizungu shatwanziwa na mafoto ya matraktori ya zombo za dima za jazatwa point barre. Après katirenge katirati j'intéresse cette somme jusqu'à maintenant je comprends pourquoi kaja bénéficier henda bakisha arme le domaine ya l'agriculture le droit vert a créé association je sais pas un organisme jusqu'à mais il a oublié ya ukana kanato jobla la helinu ametsaja jobo masihu yake un grand politicien de l'opposition hau yake un grand politicien du pays yohazi ikufanyishia kuna ujua utujua ya ukana vala wewe hukahuparwenda harma election vala wewe huparwenda harma election za magouverneur yabo hujaba ngutwanza ike vala we c'est grand opposant go paro wa Komori harma bunjilio harma manifestation et pourtant ezilo hitswani hao zindwa jina ezilo hitswani hao c'est juste pour faire le buzz c'est juste faire imposer c'est juste voilà c'est juste imposer ton nom harima scène politique da shata wewe hukaujua ya ukana ngawe harmansi anze raisi utimanze anze serikali utianze anze mahakama utianze anze polisi ne gendarmerie utizanze shauka ujua ya ukana kujaka ya hata harmanzia ya ukana leo utojeruhusu ulalebo masihu ibembeni ujobo masihu wotasi wame msomoroni nafanya madamani haunga msomoroni nafanya bunjilo place de l'indépendance hata wewe ngojuo ya ukana kujakane ruhusa kutiniyo kabati namna ujujwa uifanya kabati namna serikali waju hata ima opoza wananyuho mliombigi nzima wakauyelewa kaya lama maele akafu wakaupia yalama fele wakaze wakawamba juzi sha wakauamini amesera zidade ya jahudu nga wakauweha mandawe ekisiasa abunge na mkirathi ni wananyasi mlembidiyo babani sarjar madaraja mruka na ujua kange na shizungu shema hau mruka na ujua ya ukana haparuka kandida ma yorarani huja haparuka kandida hundu 0% hau 0,05% ya ukabuba hingu tujoji permete ya uka tufanya hamaziko ujideklare raisi Facebook hau ujideklare raisi ntujwanda hubi uhanti sirikali yaho mesoka tuangu jodo huvumbua hata 2029 fije sheika leongu tukabuja ujiruhusu banu ngamshangaziwa banu ngamreseve menasi ne sirikali banu belujau banjau amamyoni bwa komuri ya uka izonrabo mukhallas kabati hata mru ya mtamanani kabati hata mru ya mjua we existence politique yae kujua mamre na domtsau ya dushangazi wa udopo serikali ngama opoza wangavi wamba unziru washangazao wafanjao watuhumlao no serikali atuparukana haja nao ihifadhi atuparukanda ya watsaha au ya watamanani kujua mamdo ari aparuka kandida wa gouverneur ya umro aparuka kandida mjele umje manze mteo ndramana almurade bezi virimbabi batsono chaîne libre utsiono Komor duniano zutiono Facebook FM wa publie mbavi ya ukahwende au place de l'indépendance à la fois pejeni waja wa hurengi zilanizwa kautsaha shato wa amini wa mlo wazima wakawiyele wakala mafiti wakawiyele wakazila nongo zila nongo za tuka na hatanzi zila nongo ikau kazitina hata usu awange harumale suala lino Tanzania ambiye wananyasi walembidi la maopposant reshindana ufikra reshindana siasa ya heyonti
rikawanzari mwambie yaukana mruna tafadhali yaelewe yaukana wakomori rewaswili daraja karitsi wa ukarjerdo hambwa kana banu namjuhe 24 heures avant namjerdo rafanye maandamano babanu hata raisi ya ifo décret yaka attribuer la SGG Nour El Fatihu ifo ila lusewa ba médecin ngari hwambiao ngari hurejeziao haumimi ngamhamiyo ngamhurejezio yauka kabati namna yaukana décret kaijoka ureje lingoni ila décret ya signewa jize décret za signewa za publier za enregistrer harma et journal officiel ila décret ya kahuja ila suite ya décret ya roha 2014 ikao presque 95% izo arme décret 2014 des arme décret ya juzi abonge ngojo rale kiyo ngojo heya ngojo para ngojo fanya mabunjili ngojo dama ze media za hanyo za opposition ngojo dambe haina ngojo kanza wambe shawandu pia ngwaeli wao yaukana kabati namna yauka wandu warejei harmandongo wakao wandu wasifanya kujuhama ndugu za kidaula kujuhama ndugu za serikali kujuhama ndugu ikao zipangwa ngizo na mishinzi ngizo yabo ngazembeli yao ngamwelewa litoramu mluni ngamamini yaukana ngabo toramu liliyo harima ze majafamu ya hanyu harima izitwa zanyu okamyelewa kana ces derniers temps harme promesse Nour El Fatihu yakaudu yakawihansi harme promesse Rais Azali yakawihansi harumaze kampani doka bafanishe hindu yambao le renouveau doka yensi inikiwa hambabi ze generation za mwiso waonese hizo walonizo wafanye hizo abidi wafanye waonese yaukana batu sisi ngatojua rumensi promesio Rais Azali nguitene Rais Azali nguyambu nguifanyo Rais Azali haelewa yaukana na nibeho shababi hambabi warengenzi hizo ngazitabishao nusu ya hanyo hizo ngazitabishao baadhi ya wandu wa siasa ikao ranzo wakati wanjemwe siasa tajehunde leo kwa tina bahanu washinda wakaza yengayo yao ya kisiasa uleo waelewa yaukana ikawa rate virajinu kabati virajia saa tena abo mkataba wisa ngwajodo linda zindwa jina zijao waelewa yaukana. Oui mon fils. Oui c'est bon, j'ai compris. Merci. Va avec maman. Waelewa yaukana litengwe la wandu wao yaukana eka ya virage ya siasa hii yeka le renouveau yeka échantillé chalance washi les bases politiques solides zianti wao ni Rais Azali pour passer la main à une nouvelle génération harmwe siasa hensi nusu ya wanduika o waelewa yaukana wahisa warate politiquement ze étapes warate ze marches politiques maharala ni huja waja wasanyu wajihuru ils sont de l'autre côté waelewa yaukana ikakwa jafanya namna warebondise banu yabo yenrege ya kisiasa ihisa iwalatsa yabo ngwajo jihunda dingoni au wajihunda mabavuni charme siasa kwa na ukaya husoni tena ametsa dit je le comprends parce que handisa siasa ranzihari hau handisa siasa harima wakati ikao e generation ya pia wahundana na promotion que ça soit harme zinu que ça soit harme zenzi zabira ikililu sambia tajeunde leo haelewa karume mbude wakauja ministeri inikiwa mrubani hai hau mwanashiwa haelewa karume mitsami huli wakauta gouverneur unikiwa mrubani hai haelewa yaukana ngabo namna zinji ikao zimtrawa namna zinji yauka zimbiri bavuni utaho namna ya ujitsa il sera le bienvenu harma cercle ya SRC harma on compte wa Rais Azali il sera le bienvenu parce que ngaratsa hao haina mruika unge namba hindo itswani rije ritsangiye harmwensi nungari aminiyo kamitsani nge namba hindo itswani ajojo rapporte harmwensi shale sola unjia tsinilu
lisola unjia ngianzo honestete mreelewa ya ukana mi mwananti lazima nibalie lebwela hangu nije nikaze harmwenzi. Izo ndizo ikao ritsahau so imametsani. Interview waifanya la baraka ai Facebook FM juzi warupia roa komori wa shangira wazali roa komori wa shangira wa siasa yao ya opposition roa komori nusu ya hao aminiyo ngwaeli wakauyele wakala mafele wakauyele wakaila de buzz ala ziko iyo wakawitsa habala zila ndizafanyishia zila ndizo wakawitsa leo wande place de l'indépendance huonoka huzojihunda daone shoferi wako bai si parce que wakomori waelewa wakomori wa aminio ya ukana yensi haina namna ilio yensi haina namna ya avanceo chaque wana ujua uja wambilwa ndrabo wambilwa mnyanya wambilwa nwe kao kaziti na ko walanza izo ndizo ikao rirambu wa sonti pia abonge harumale suala sujet inu ya médecin 6 wahanjume reconclure kaila buzz et showcase ikao a médecin dia kanza fanye malheureusement keja réussisse na redo boya rejei ya elewe ya uka mbuka na ujua sina ujua bulala ikoni njovu masihu nambe amjoda na fa amjo parwa komori madu place de l'indépendance au nom de qui statut hindi nilo niyo au statut hindi a médecin ulo niyo ujoko parwa komori place de l'indépendance parce que ils ont appel politique na harme politique kuti na statut yihu constitué yihu formé un politicien aguerri ya juju wakale onga mparua nrohangu onga mparua komori hawo notizame yokana abantu siasa inu science inu zinu echelon kao lazima mdu azidunge ikamdu harate kisiasa ikahurate zitarije za mwandu zabili za raru yabo kuna warive wahanu wanruanza warive ikahuwasili osome shanga borongo wazirate kunoshi yodi ahunda ma politicien wanji walo komori walo harmazera zosio babu hao she problem hindi go babu hao ze soutien za hao ngizo virtuel shakwa tuhunda wani kwa tuhunda wa komori hawikunisha komori wa amini ukanazeno bwana wayamba zendo zakweli na rekedingoni mwa halafu ujiwa hao mwanza wado jifani sana Ousmane Sonko ya Ousmane Sonko afanja oui parce que là ani ha grave les échelons hata basa inu hajiundu il est un leader incontestable ngojo para wandu wa mdunge shamduka na ujua ya kenzo dukani ya umri ya kenzo garmi ya umri ya kenzo bangweni hata usiku joula lao umasiu haono hama nge gouverneur haono mange president oui for rafanya madamani hiyo kaikiri hiyo ke jahe harume dunia ndoka na baraka mwanamba metsandi na relewe ke siasa tide lilo ngaona ngo ujojo ubaliliensi ngaona ngo ujojo utanga harmwenzi fanya zeno ujojo utanga harmwenzi ha faida ya henzi uhenzi nongoza annulation ya décret uhenzi nongoza bazo nongoza mafiti et décret ni signé en 2014 na 2014 kukaopoza wa ikililu pourquoi kuja demander ukana ya ka décret ni décret amanda inu que jabili signé en 2014 hombe ukanza wa investisseur kwa tsama pesa fond cohésien mama adune le tangola ho belle milango kwa jahunike mapesa wabidi ufanye investissement zabarua tuparo komoro kata hakai yo ikandubu ya logique zabarua tuparo komoro kana mjere rafanya maandamano bolise hau karibu na projet ami bati kanza nifanya jau we expose ye projet yao amini akawa jobo wa komoro wenjo hudu ngamamini kama joka walimajua hudu amamini akawa joka washababia hudu shauba kisha hata leo huyelewa yokana kabati namna bopulia huja usigiri la décret amini wao yauka kila wasuliban zonu wozandrabo zonu wozatulunga tanzia ujodo zingamanya wangu abonge
Maraba Menji, en tout cas, émission, je pense, il réussissait. Hauka le dinala, ou li Juliani Hembabi. Lishini li Juliania. Hauka harmaze 2 tentatives. Za waji présenté candidat au gouverneur. Ces 2 tentatives iso. Kuja shinda wa émerge le dinala médecin dit politiquement. Harmwensi. Ces 2 tentatives wazifanya wakautsa investissement bon. Iyo saribiri karna ureje dingoni. Kazi ja réussissait. Huyelewa ya ukana o virage Nourel Fatih na Rais Azali wa irenga bana wasainu pour faire de ce mandat un mandat irenga au virage, un mandat ya ou passer la main à une génération harmwensi huyelewa kana eka kujadunga kuja e virage inu eka huyirate ya wakabati namna ya ushinda ujiratrape. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, Khouji lancé namna Rojina parce que on voit du wow, il y a ukana, il y a décret, il y a signé wa juzi, il y a renforcer des attributions zinikiwa SGG, il y a des attributions iso, depuis 2014. Khoujahu Zingare le girilo harme decreio wakati kao rawe rami roasaya ngari juwao ya ukana kabati namna ya wa annule wa decret harma wakati kao yensi hisanga yerengao elan indwajina abonge tijuhutsaha la prochaine fois et quand on doit harma les médias pour faire le buzz, quand on doit les médias pour le show, et quand on doit les médias pour faire vivre politiquement votre nom, Armainsi, Shawanisa s'il vous plaît, Wanisa ou qui est à la hauteur, ni namnentiendao, Wanisa, Wamenongo Ikao, ou Wakomoro Aminiu, Wajo Aminio kana banuzinundrabo mfana na kweli. Ani, kwa tuwa zinundrabo 100%. Shazile wambaju zidana dalagwa mbratuko yele wakazila nrabu a 100% bahata uandro hao wahandiso ya mweze media leo uhuse masuala izo wakaanza ufanya exactement obahanu wakaanza uwasuli exactement mitijo conseiller holi huwe mbude abonsina hube hahule wende watahe zukiwa humanzano wa humedi msaidie mhadisi umweleze zifikira zaho ulonizo umweleze ze propositions zaho ili wandu watowensi haruma zetabu ikao izo sirikali leo wawana winda umbiyo wazito usensaweni uone mwana nyuhu mwanzanu waho Bakari Mvulana umfanye ze propositions ngam amini yakanga wango wogango na ndwa ili ikao udushinda ufaiza charme ze bezizinu fanya ou dépasser mbabe fanya ou dépasser restons pas dans les buzz. Ça fait déjà des années, je sais pas combien, depuis 2019 jusqu'à maintenant. Vous vivez dans les buzz. Haïna vous déclarez opposant, vous profitez Facebook pour faire vivre son nom politiquement. C'est parce que les Comoriens veulent. Les Comoriens veulent des propositions concrètes pour résoudre le problème. Mboude, on a des propositions. Zautowensi harma tabu au côté le dima. Vas-y, fais la proposition. Ngawena Humedi Msaidia, ngawena Abdullah Msaidi, rais wa chambre d'agriculture, ngawena Bakari Mvulana, ngawena wao. Vas-y, fais la proposition. Wanaongeza fikira zao, ngazirumia faida ya hensi. Et quand vous saike wewe ndio uzirumie, vas-y, rejoins le camp. Vous faites des propositions. Ngafikiri yakana ikakuwa sile daraja hiyo wa Komoro wajoelewa kana voilà c'est un Comorien ulona fikira za kwanza atowe harwensi wa harwensi sheka harmaizo wewe ulonizo za jofayensi huzihanti bavuni utosagiri la decret il faut decret la lusiwa il faut babanensi no irangwani ni azali hainike mwana mais c'est ça ce qui me dérange. Parlons un peu de ça. Raisa Azali harangensi hainike mwana.
na kubaliani kawa sana harangensi hainike mwana ngebane mwanahe we il n'a pas le droit, il n'a pas le droit yafanya hazi harumwenzi yakina dhama na harumwenzi bae mwana fulani lesu aliduka wati mndu hapa rushidali jibu yudi atoni siwasaya hata jahunda basayinu anirtunguna ka gamtongo hamba malela na mnyanya na wazito na ma ngabo ya saya yokana Rais Azali vanu ngarda haruma monarshi vanu ngarda haruma tijindi vanu Rais Azali modafanja me vanu ngarda haruma monarshi monarshi voduka parlement monarshi voduka mrabahindi voduka voti mwambilo ka 2029 ngao voti za marais mwambilo ka 2025 ngao voti za madepute na mhetso mnyanya huturambi wa Komori wa amilioni hizo wo wanza wishie olioka mjipange mji consolide mji ani mtanganyeza forces za hanyu pour venir contre la force du renouveau olioka mfanya hiyo mtubakisha harmonano wa mafitsi harmonano wa batani watudunga hata nzima zisijo badilia zisijo paro badilia Awodo bahanu nyinyi mwabaki. Amonge karna huja alaikum salam tati. Karna huja ribakishi harma le burukutu. Isarrenge elan garendau harima ani isarrenge vitesse de croisière pour les renouveaux. Je prends cette occasion. Ni feresheye u shababi, ni feresheye u anru ikao wahunda na nebahati. Zentuzamu iso zinu wahunda na ibati waniki wa uaminifu ni muwahe daula haruma bamvi za idara haruma bamvi za secretariat haruma za ministère na haruma direction mbali na mbali ni regesho bahashinu ni wabushiri heri ni waferesheye ni wambi ya ukana haina zijoka ukaapia ya konti ngejoka nzima wakomori ngwaju mzima ujorate shawupia letengwe hilo ngari jo huzisiwa izorafanya zabarindi njarate amonge tika kwanza rielewe yokana zingi zora kautsaha namna baba kimama laba baba kimama rikautsaha namna ya ukana leo ushababi wanisohunda na nezebahati za urenga zedwamana za henzi rikautsaha namna ikao zila hawia la makalima rakaudwambilwa maharala ni huja ni bandi ya madhomana ya ukana wakati wanyu hako jaja na mbakishe bana hako jaja baki mama laba samahani watukufu ewe hauka ngama sheleo ya uka en 2014 ngabo dhamana au ministère de l'intérieur na paromuzisa suala katyonge SG simuzisa suala tsabapanu sabarindi ni harimwa ze wizara harimwa ze direction mto confie mashababi harimwa ze generation zinu shamwa tuwarenga muhanta muze couloir mwanika wana post watiti wakatika ungarjo ya ukananga bo generation yani soja a partir ya 2005 generation yani soja hapo wandu wasoma waluna akili wajushinda wadunge dunia inamna indao wanaba saini zibariri mto parima mashababi wao mwanika zezo maana mwaniso bahe ezo maana weza nambia ambao wakati wanyu ngojao mtsido wakati wa hanya mribuli ertimizo wakati watu tranquille bo wakati wanyu ngojao 10 ans après ou 15 ans après wakati tsaunuja na mtafadhali ni wazee mlio haruma zembidizo
nyeleo ya ukana kabati namna mjojo ukabo dahari malakul mulku ya ukabo ujoka ngenge esjengu ujoka ezia hata kana porto kiriaro yo joka ministre mtanda tuka ministre hata ya dunia jehisi na bala haza ya mwana hamsomese mwana ndi hasomo hata haja ngena daraja za ukara ndizo maana sham gutawe mwana wala ya mrengi gardien bala hawo ya mrengi am stagiaire fukoni hula ala nyokane mwana wala ajojo rengezo maana ya ili wandua wa wene étape par étape wado passer de génération en génération. Izo Raisa Zali ya kauzenila miyo. Izo Nurel Fathu ya kauziwanilia. Zenongo hizo isazija. Amu mjibwa wasai ni mwambia kana unda ula wakati wakamba kwa katuwa nyungo juhuja. Wakati huisa uja. Wakati huisa uja. Zedo mana ngazirengwao juzitisha SMS. Nguonesha ukana Nurel Fathu katina ya rambi yemba henry yafanya bakartu jongo yafanya yaram ça m'a déçu et katisha SMS wa Nurel Fathu ya rambi yemba henry yafanya ya rambi izo ya soma ya rambi banduri jua ona Nurel Fathu ndabu ya uka haria haibi mapesa hende hata mabanki Dubai hende afanjao hende banduri jua na Nurel Fathu njeja banu njendongwe ono ya Nurel Fathu miti porte parole wae tinaurongwa ono ya SG du gouvernement shanga mjamba no nzima rane jakatsidiwa ze passagers ne chez les SMS ya ukana SMS tu mal placé ya huja udwambio wa Komori questions de détournement d'argent. Leo kutuju wanrongo Nurel Fathu yafanya ekati deka havumbulu akauhiba mapesa hariendata mapesa haruma banki havumbulu mweze journali za dunia. Oui, c'est bon. Kwamba zisa hudungule chindo da opposition. Mais SMS hudiwaza ya ukana. Hurumia yenzi ya ikililu. Hurumia letina lahi mrumshi wa ikililu. Hurumia ya association Réseau Aman, ONG Réseau Aman, dont je faisais partie, Harume Réseau Aman. On doit faire la conception, on doit faire namna, on doit shinde, on lancer opération réali, on doit collecter ma pesa pour que ma pesa yala ya destiné wa yezirewe, si je ne me trompe pas, noana ikao kwa tujishina. La marraine ya Karme Opération Riali, Hadija Aboubakar Mrouchewai Kililu, qui était première dame à l'époque. Des millions à récolter dans l'ensemble des îles. Reka unji hamji, ou SMS. Reka organise des rencontres, des réunions, ou SMS. Ma pesa ya uyanji, yende harme konti. Wakomori kwa jaka udona UNICEF harumaze déplacement za hatu. Wakomori kwa jaka udoishia UNICEF harumaze rekoltu za hema pesa ya. Sho wakomori wakao amini SMS na Hadija Aboubakar ndumshiwai Kililu. Wao ndo wakausuni. Ma pesa ya bu SMS ngayo ndahubi. Ngayo banki et destination kama ganzo ende banki. Et destination finale ya ezemali hizo zikaramunga zirekolte wa uzisodeza tu kama banki zihensi wa yabo maliyo ke ijaparu rumisha atajehunde leo. Il y a des explications banales zisirkule we ya uka banu ma pesa ya onga yo banki ya ompa ka UNICEF dojo ya to wadaona na signature mbili signature ndaro on s'en fout wakati haziyo kufanyisha ya kama kama pesa ya ngari ya rekolte wo pour objectif précis tsainu. Et qui lui a mwezi à partir de 2016. Et ma pesa ya il a récolté 3 ans avant, si je ne me trompe pas, 3 ans ou 2 ans avant le régime qui lui a ça. Comptez rendu 2014 ou 2013. Hatta Djehounde Léo, là c'est plus de 10 ans. Et c'est n'est-ce que j'ai pas dans le culot, il y a eu Emilio Komori, où il y a des explications explicites, ouvertes, détaillées
wakomoli waelewe uwe pase e mapesa ya operation real ikao ya mapesa kabya kaurengwa kaja kautsatsaya shaya kaurengwa hamarengweni ya kaurengwa harma madango ya kaurengwa hapale du peuple ya kaurengwa namne ikao tout était visible ribali ma compare del hantar mwa supermarché hena hula mna tamna rakume na rashirini harma aéroport rihanti. Ça veut dire qu'il y a mapesa ya haina mwana mkomori hayafa SMS ngo jourami ngo accuse haongo index mruika wa hatu humlo hari ngapo mapesa ya yeho jaja wewe waromho no warenga rahuona rahurenga mafoto rahufilme rakasinawe watupa ruhunda lo kule ya uhimilo wa komori uambiye ukana mapesa hanyu sayanu tiatia bana honga bana tabasai shahaina wakati ranzori ya vumbuwa kapsobu hoandro aho waya mazerezo mapesa ya UNICEF on s'en fout de UNICEF wakatra kauto mapesa kadawna UNICEF riwono SMS na Hadijabu Bakari ndumshe waikididu SMS kujaparu hundaye courage amunga mhambiyo amjukana kazi joku wasuri haukanga monuba mingoni mwandro aho nga mzima uloba nunishidi kujaparu hunda e courage ya urambia où est passé l'argent du réseau Amani. Ijoga wandu walo faransa hunu pia wale watongo iha kwa japaru huzisa wewe mapesa ya operation reali ngaundaho halafu juzi ni huishie ugofu bwanoza détourner mapesa mais amhurejezo izo hamba ya karaisa zali il est né avant la honte amturejezo wizo nous hambie ka SMS je suis désolé mais vous êtes né avant la honte. Vous êtes né avant la honte, SMS. Unjaikoni, uje hata ubangoni bosha juu, uje urenge kuko hangu rala mengo mitsano oral jana umajana maili. Leo hata jaundre leo 11 ans après kuja paru kudala le courage ya umambia où est passé ces majana maili zai. Ne balesha tonza kauto wanda ya bakango orengwenu wando asaidie. Mbulo irewe hauma na utu utabiho. Zemalizo zinjandao. Wakomori kwa naparo ziuzisa, tiamene sont des millions. Taja uda basana wakomori kwa naparo jo shango ashuba kishar mu mafeli waka na mafiti na majaya na ngoza tsuruga mafiti. Les Comoriens ils vivent harma inama deux poids et deux mesures. Garanza uda ula haki izokweli wanda wakuntsesa. Aranzo da ulaki. Mais personne no kabati uziso SMS e bale mapesa opération realinga ndao. Kabati uziso Mamadu ye fonko wesien wanikiwa ze millions de millions wanikiwa. Engizo ndao kabati. Dola ani hena mungu tutabolezesha. Na balaro mabavundi rodingoni ngabwandu wafanya pire que ça. Nettoyer chez vous, on nettoie chez nous. À la fois, quand on doit dire on fait comment? Ils ont mis. Ani, où est ma réponse? Harma m'a fait les waka, ma fit SMS ya kauyamba pia. Zeno SMS ya kauzamba pia. Kao e question de crayon garjo ireja ma vidéo ndo ajanje fa détail par détail. Charma fait les waka SMS ya kauyamba pia. Ndo haelewa ya ukana. Hata yeye bahe garuma namna ya ukana le dina lahe politiquement ngalendo lazimihe mutaho namna ya ukashidi ya réponse. Ya rebondisse mais je sais qu'il est né aussi avant la honte. Abonge sur ça wakomori sikawanzani ni birlie mbabi harma alailo ni conclure harma mahadisi yangu haina ujoshinda haono mwanzano wangu haono ametsadi ya mwambie ukana banu ensi ya hatu haina no mandamu yafanya ranzo katila tajihunde leo ibakisha ngari yeshele yao ikangabo wadiwazao Allah mintina hata na diwaza ngabo elewa yaka ametsani utaho namna yaka ushinde wangari azali
garielewa ukanga wa milango wanza uibue ili ujiraproche nasi izo pia ngarambu wao harma interview ho nabdalagwa huzamba indirectement chasi wa hanjume pia rielewa ekaleo ametsani mwabukana 24 heures avant ya hoa nabalele kade fumne amomparwane harma bunjilio harma madamano au place de l'indépendance na ongo juu nga convaincu okaka wati mrujo huja wa amini orandi kwa na huja kwa watu amini wakati ongo joka ni rencontre madamano yao kana ufanyishiha izongu ukaujua ngojuo ya ukana kama na huja wandu ngojuo ya uka izoamba we serikali kaina ukana haja nawe halafu harma izo pia ulo convaincu huja ukonfirma komori ya kwa mwanzo rejoigne mwanzo wangaria zali huja hamba ukana neka ya hiyo haina mru opoza utijo huja nungo juo ya kwa na huja ege huwa para kwa jajo huja kujua watu wa avize ukauja uambie kanga mjoda nanga riazali indirectement ukauja uambie ukana nekaka bati mruto huja ikazali hali para ngamjoda na mangari amwambie ukana tu seras le bienvenu emilango ibua ko jojora garie chaque personne ne viendra vers toi kabati mrujo hupare kabati mbujo hutahe nongari juau ya ukana ngwanzo urejoigne dynamique ya hero nouveau no kabati mbujo hutahe mama ametsa ika kuchuhuja jawenji passer par la grande porte wanrupia wajueka huja ko ujuhuja ya hutahe na haina mbujo fanya semblant wongo fanya semblant juste yato temporiser mbabi mais il y a personne qui viendra vous chercher kujuhuja uribali izoloni izo fikiri yo ujawangarie dynamique wandwa waundensi ensemble interviewer ho ya juzi wandwa elewa ka izo nizo wewe ulonizo fikirani uzanza wajohanza wangarie serikali wangarie dynamique ya SRC wangarie dynamique ya renouveau. Parce que huzamba indirectement shahena mkorengo wakati haanalize hutuba ya mdu wa siasa haelewa ya ukana ile objectif yao parce que hukaujua kana maandamano ya wayakaza ule bunjiro alikaza au je sais pas quoi kabati mrujo huja besera zidado johuja kwa fikira nzima za kisiasa yena wenyewe elewana kanyula na karare wazima nyibo elewana ndoko za shaka wati mndu wa siasa uelewa siasa atuja jusiziwe fumne ambakana nganzo ja madamane ya ho na yengu jokana izondrabo ya mafiti ametsandi katina hata ze potentialite katina hata ze mvu katina hata siasa katina ya ukayapare wandu wendi haruma madamane abonge le renouveau dans l'émergence ngari ameni ngasi dingoni haina mbujo balie mbabe aloni yo hitwani ijeri kaze rimudenzi watu amini wajoka yo dorale bweno pale kiyono na ko jo fanya na joka ntafanya shangare ameni yo yakana faliki rarenga dainu wandu bahano rendao hata mpaka damu arjona na tena harma video ya saya رجرا بزاسايا على بركة الله.